Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso. Unsa may angayan natong buhaton aron pag-atiman sa atong mental health tayo wa gihapon ni atong nasinati nga pandemya krisis karon tungod sa COVID-19 magpakisayod ta kabahin ni mga kapuso gikan sa eksperto samtang atong ilailahon sab kaya itong makauban karong buntaga tungod kay karong bag-o lakip ni siya sa gipasidunggan nga global health mental health leaders dinhi sa kalibutan. Atong ilailahon karong buntaga mga kapuso, psychologist ni siya og mental health first responder si Sir Philip Chen Tan. Good morning, sir. Good morning, maayong buntag. Daghan kayong salamat, sir, sa pag-uban kanamo karong buntaga. You're a registered psychologist o mental health first responder. Can you tell us more about yourself, sir? I am the founder and psychologist sa Inner Peace, PH, no? Mao na pangan sa private practice. Mental health first responder, no? Mao ni among gamiton kung in kaso na ay suicidal na tao or nagdako na problema na tao, no? Para dili madayon iyang suicide. O volunteer pod ko og NGO karon sa Restore and Children and Family Services, no? So mga magtabang mig mga na-traumatized na mga bata. We've learned, Sir Chen, nga kining organization nga imong gipasiugdahan. Ikaw mismo, lakip sa na-awardan ining 50 top global mental health leaders sa World Health and Congress Awards. Sir, can you tell us more about this recognition, Sir Chen? Thank you for that. No, ang kanina recognition hitabo to siya mga November 25, no, and it was a global event recognizing leaders in the mental health industry, no. So ang mga tao na awardan ani kay around the globe, mga doctors, mental health professional ug uban pa na profession. Unsa may timailahan nato, sir, kung usa ka tawo nakasinati og dakong impact sa iyang mental health kining nahitabo nato ron, sir? So when we talk about mental health, sir, we wanna describe it, no, define it. Nga, mental health is really a state of well-being, no. O malipayon ta, nindot atong mga relasyon, nindot atong kinabuhi. Unya wala tay mga mental disorder. Makibaw ta kung naay problema ang tao sa mental health kung dili na kay siya malipayon, magpalayo na siya sa mga relasyon, permin lang siya stress, or naamang gaya siya tawag nato depression or anxiety, no. And atong nakita sa karon na pandemic, daghan na kaayo nagpakita og sintomas aning depression o anxiety. Daghan na kay naguol bahin silang trabaho kay work from home setting, daghan na kaayo gimingaw silang mga loved ones or layo na kaayo silang mga relasyon, no, and that's making them even more depressed. How do we best address these issues, Sir Chen? Thanks for the question, no. Actually, daghan man og mga pamaagi na makatabang sa mental health, pero naa ko'y mga general tips. First of all, you want to really connect with your friends and your loved ones, especially karon na pandemic. Kay abi social distancing ta, dili ta pwede magawas, dili man pasabot na ma-disconnect ta sa ato mga relationships, no. Kay mao man na ang makapalipay nato as individuals. Unya, we want to make sure we get enough rest and sleep, no? Importante kaayo ni di nato ma-neglect quality dapat. We want to make sure na we have the right nutrition and exercise, no. Physical health kay connected man ni sa atong mental health, no. Siguro, sir, ang uban murag di kay hatagan og gibugaton ang mental health, pero why is mental health as important as physical health, sir? Good question, sir, no. Ang mental health is really connected with physical health, pero syempre we want to have a good life, no, that is happy, that is fulfilling, that has good relationships. And mental health is actually all about that. It is also the absence of mental disorder or mental illness. Na ay mo ingon na mental health, mental illness, wala man ko'y mental illness, di makubuang. Pero di man nakasabot kung na kay mental illness or mental health problem, buang na dayon ka, no. Pasabot siguro basin naglisod ka and you need support and mao na naatay mga professionals para ana. Ang problema lang karon kay naaman tay tawag stigma, no. Pasabot discrimination sa mga tao na nay mga mental health concerns. Kay abi sa una dili kaayo ni siya popular na naatay mental health problems,
di man pasabot na karon di exist, no. Nakagrabe gani karon ang depression ug anxiety maskin wala kay na giatiman sa una. And tungod sa stigma, mga tao maulaw na noon na mangita og tabang, no. So we really need to be mindful aning stigma, ani atong pag-discriminate sa mga tao na naglisod, kay syempre ilang difficulties, no, kay importante pod kaayo og valid. Og karong panahon na sir, padayon pa man gyud ta ani atong problema, crisis karon sa COVID-19. To sum this all up sir, unsa imong message sa atong mga viewers sir, sa of course pagpalambo sa ilang mental health sab? Take care of yourself, take especially good care sa inyong self, no, karon panahon matay tawag mental hygiene, no. So if maligo ta for physical hygiene, mo take care ta sa atong mental health through mental hygiene, connecting with friends, loved ones, getting enough rest, sleep, exercise, and uban pa, no. Stand up for the advocacy if you feel na amoy mga kauban, no, na dako kay problema and it needs more encouraging, no, then i-encourage nato, no, iauhag nato sila, no. Thank you so much. We've learned so much from you this morning. Salamat sir o congratulations di ay sa recognition nimo mga kapuso, registered psychologist Sir Philip Chen Tan. Salamat sir. Salamat.